O sengsaro only kaini type ni manai engai mano. Kaisa inke explainable. Mane jeno seng busi mano. Te kaisa inke unexplainable. Jeno seng busi mania. Zemani rongna seng kaham kena busi mano. Boto thik nu tongo. Bobai seng kuno fano problem kere. Badao sengsaro amai kabangma manai tongo je jeno seng kebo fano si busi maya. Science bake bigkan rok feitosi busi mania. Jepro seng kuso mani rokno busi maya ango. Afro inke seng kabangma theories rok declare layo. But bu theories rok kebai. Abono ke seng kebo fano si shai maya. Sini dehor rokbo thik amohaino. Sini dehoro amai kabangma processing tongo je jeno science rok busi mano. But sini dehorni bisingo amai processing rok puito tongo je jeno science rok puito si busi maya. In game de vibe rok sini dehoro tongnai. Sini dehorni bisingo tongnai. Amai processing jeno science rok puito busi maya. Aborok no seng kaham ke shaima laine. Aboni bagi norok gedalai tongdi. Ane o video by Paithak Zora. Number 1. Hypnic Jerk. Baya brok seng TV rok nai tongfro. Muktri rok phai thokangke ebake muktri rok thangkangke srapsa thumani ya kulongke seng sok samahaike ebake kalai mahaike sisai paipiu ebake sini muktri bai thangu abono sini kok bainke sukumani hinjagai tongu ebake thupro murmumani fano hinei mano ang sure je abono norobu waisale experience maklaikena a phenomena nono hypnic jerk hinjagai tongu kebo panosi saimaya je abo tamni bagi hai eng but kabangma theories rogle tiklai jaka jotoni se common theory ke amai sauze abo kaisa natural event ji hinei mane abo apro jepro sang sleep transition thangu mane thuyake alert ngai tongmani jorawo thuna nesteso thangfuro afro inke sini nerve rock misfire ngai thangu mane mistakenly ke activity khlayu haikenu sang sok samane haike film khlayu but amorok joto kaisa theory si aboni real explanation no kebo panosi shai maya. Number 2. Deja vu. Baya bro noro waisasag amai rok de feeling ka of moba ani life of sagango bo ungjak sibile rokinei mane nini tabok ni present ni godna rokno sagango bo ungjak haike feel ma klai mani apro nung poprong ka hini feel klai nai kangke a feeling rok bogui thangpai be mani abake kamawi thangpai be mani amai ungmano nusang deja vu hinei tongu deja vu kaisa friends word si deja vu ni English meaning hinge already seen mane omai kaisa feeling je nang tabok tongui tongmarokno sikangobu bopruya boprobu nukja khaike abake ma tongja khaike filma angmani imang rogo phanu ma tongja khaike feeling mani abake sikangni jonmo rogo phanu ungja khaike abake ma tongja khaike feeling mani jodi nang aborokno believe khlaike ange abonono deja vu hinjagai tongo but amazing kok ge amosi je ar deja vu abake amai feeling mani tamuri bagayeng bahai ke eng aboni processing rokno science rok poitosi tabok phano explain khlai maya. Number 3. Placebo effect. Placebo effect nge amai kaisa effect jingno phunu guje sini brain rok sini dimag rok zeno phanu zefanu khlai mano hinei example songuinari kaisa hospital lo khorok ni rogi phaika borok knenei no lumuibu tongu haike doctor phai borok no bithibu roka a doctor fast ni rogi no ke kebai abaka real tablet no rei rohorka batte khoroksa rogi no ke a doctor only sugar fish abake nokol tablet no rei rohorka bat borok khorok ni no sai rohorka je a bithibai norong ni lumani hamai thangnai hinei jepro koyek dini yakulo borok a tablet no chao afro hinke a borok simi thik ngai paya je borok kebai tablet no chanai a borok puitosi thik ngai thangu je borok nokol tablet no ebake sugar fish no kebai tablet hinei believe khlai chanai inke a borok bahaike possible ngai mankha omonono placebo effect hinjagai tongo omoba just example si real puitosi amo hayengo doctor rok o effect no use khlai kabangma bimari rok no snamai reka ebake kaham khalaijak village rok ni osai rok no norok bo of course no nukhna je borok bo thik amo haikenu placebo effect no use khlai no thikana nayu borok rugi no sauje hamnai dakti no hamnai tawanadi hamoinu thangka amai hini sawi borok ni montra no porewu amtike khlaima bai realobu baksa borok kebai no hamaibu thango
माने प्लेसबो इफेक्ट कायसा सिनि बागै गाहामसि आबोनि बागैनु बररक सावै दङ जे अलवेज नु पजिटिभ थिंकिं खालायदि हिनै बाट एमाजिं कक के आमोसि जे आ प्लेसबो इफेक्ट बाहायखे ओं तामनि बागै ओं आबोनि मेन प्रोसेसिंग रकनो साइन्स रक पैतोसि शायमायाको एबाके एक्सप्लेन खालायमायाको नंबर 4 यमिं जों जतनो सियाइलायो जों सिमिया जानवारक पैतो सियाइलायो सिबुग्रक तै आरक पैतो सियाइनाव सरायफानुसि बुमानि भग बिसिंगो सियाइनाव बाट एमाजिं कखे टामो नरक शायदेमान केबो फानुसि साइमाया खोजे जों तांगै सियाइना ताबोके बाक्सा बरक शानाय अरे तमर शायतं आबोनि आंसर बा सिंपल सिबले जेब्रोसिनि देहर ऑक्सीजन कमंगि थांगो आफ्रो हिंके जों सियाइना का रखिनै बाट आंनरनो सावन जे आमारो कायसा ओनली थियोरिसि साइन्स रक ताबक फानुसि आबोनो साइमाया खोजे जों सियाइमानि प्रोसेसिंग रक बरोनि सिमि स्टार्टिं आबरकनो ते कायसा एमाजिं फैक्ट हिंके आमोसि जे जों सियाइमानि कायसा कन्टाजियासि माने खरकसा बरकनि ते खरकसा बरकनि आरो सलयमानु नरक वाइसासक आमाइरक देंखा जे केबो बरकनो सियाइ तंमानि नुखांके नोंनि जे सागबु सियाइनानि मुसुगुइ थांमानि नरनि बिसिंगो जोतो याफानो बाक्सा बाक्सा बरक रगले आमाहाइरकनो ऑफकोर्स नो एक्सपीरियंस मा खलाइकेना ते जों सियाइमा रगनि रियल कस रगनो ताबक सिक जरा केबो फानुसि एक्सप्लेन खलाइमायाको एबाके बनि प्रोसेसिंग रकनो ताबक फानुसि साइन्स रक पैतो शायमायाको हामबाय बाय रकनो आने भिडियो नो पाइथाक जरानाय तमनि बागै नरक तलाओ कमेन्ट खलाइसादि ओ सारखान प्रोसेसिंग नि बिसिंगो नरकले बोमनो एक्सपीरियंस मा खलाइका ते नरक सालब्रुमनो अमाय साइंटिफिक ते एडुकेशनल भिडियो नायनानि मुचुकांके आने ओ चैनल नो सब्सक्राइब खलाइरिदि भिडियो नो लाइक खलाइदि ते आने भिडियो नो जोतो टिप्रासन अरबु शेयर खलाइरिदि नरक नो बेलाय बेलाय खेनु हामबाय।